Tangsis ngi hadian baka sokar jala kala raiban pengkanria no ye kibriu kibusong kibasa apu athemetor. Mantakas ngi ka pratarik urisau arajar arhuai. Kibriu kibusong kibasa akte ke jaka lembaga taka komiti ya kabla aiketeng ka harijan panchayat komiti kila raiba kinumi satia daleru na kate ke jaka. Haka kerwa khobor bala pa ada Gurjit Singh bala kambau di sekretari jo kate ke komiti kini kibriu kila ong bayakani ke jaka la ai sobha da usim jika himamliam nadu aspa asnem menchua. Bakati ke jaka kade ke nong temen jongki. Haka jukopor kini ke kenhun kala benru ya ke sokar jela da ke baong bakala tuklar bakala penkhen ya ki rai na ki hukum jaka high court ki bala penmi nadu kini snem ki bala dep. Kani ke komiti ru kala ong baki komisan ki bafer na po Delhi kilawan bat kilabu bat kila kentu ya ke sokar jela badeleru bakan penkhi ya kan ke kam dei bakan penek baik kum bakalong hi baro sikata. Kani ke komiti kala phak kopi ru ia kani ke sithi syari so Punjab nata support Delhi lembaki komisan ki bafer rengkat bat ke jengmut ke baskem bat rengkat ba ke jember ngam ru bakin pelang ki jengiki ba omna manu ru bala penbi iki na kate ke jaka makani ke jaka kari hok ke jongki.